heng ho hi ar kar thuma upa te an nia Mizo Feeds broiler poultry feeds atanga kan chawm te an nia tuna ri chuan pathian zar a result hi kan lamu thave khom mai he ar ho hi an shi sel ba ka athi percentage te po hi niam ve zela Mizo Feeds farming system noya hi chuan a feed that chu thu shan ni se ar in vel po hi kan nu luk shim shima ar in hi a fai theyang bera en kol kan du ba ka dam doi te po hi mishing ar te na an ngai tur tok vel ang vitamin chi sang te pek tel china nia chuwang chuan tiang ang renga an than hi chuan ni somli panga tanga ni som ngai inkar vela hian kan ar ho hi ke zi thum le gram zanga vela tlang puin an ni theya tiang anga ar kan vul reng hi chuan tuna chuan a hlo po hi a thave pa ngai takani ar tam thama phei chuan heng ho hi tuna kan hmu ho hi broiler kar thuma upa ho an nia I acho a hian Mizo Feeds farming society nuaya mi te pek tur bik liawa Mizo Feeds tena broiler cho an siam Mizo Feeds kan pe meka Mizo Feeds te hian hemi broiler feed ke mani pek ang hi an shal chuak phal lem lawa ke mani kan farmers ho dena result thazo kan nei theina ta na an siam ani wangin tuna ri hi chuan
a feed quality poi a tha kan ti hle he kan ar poi kar thuma hian tiang tia thian ni to a tiang ang renga ama a bet sang sang te kan lo en sin to na po ni som li panga tanga ni som nga borvel an ni hian a kan market na hian kg thum le gram zanga vel kan average theya a tuna ri chona feed quality te thapoka ar a po performance a tha farmers te po kan lomin a ar vulman po om ve ri hle ni